e so so animai. Tua umalia e fai. Ia pepe se, ia pepe se. Alleluia, fafetai. Ia pepe se, ia pepe se. Alleluia, fafetai. Yeah, talofa lava Samoa talofa. Ia ole pesele na fa manga kumai ia ke au ia desi vai kamisa au walua i Samoa. Fa ia i lama ku fai ngalo. Ia kasile o pesele. Sa suina i desi fo ia mako fai ngalo ku i se tasi wa fiafi. Kani pesenge. E o mai lo ka faku kau vai vai e kau vai vai a lo ka na ia ai kaluai o le asa sa pastiri nei o le fako aku ua mai ia le sauninga sa o faakasi aku ia le afiafi ia o le sauninga le afiafi o le faakasinga le awalofa o le loku faapiko ale Relief Society Organization so tonight o le ward level yeah, it was supposed to be a stake level yeah, awa yani na sunga na titi yeah, le ala ua fai ale sauninga yeah, na activities fo ia le awalofa lava ia i le nei sa ia po o le aso se fulu fitu foi awa o le aso se fulu fitu o le aso whanau le o le awalofa o le organisation te le lava lea e lo langona o se organisation te le lava lea a tina po tamata i le lalolangi ia ua se lau valus fulu whaai ia le matua o le organisation lea worldwide ia o le aso sfuru fitu la o le aso whanau tonu lava lea le awalofa e pa u i le aso lua ia o nisi la o warota e whamanatu ina i le aso lua ia po o le atu i le taimi o le weekend e whai ai activity o le apule ai lava le warota ia po le alako activity ia o le mato warota lea sa whaia na mato sauninga nei sa mata ina i le video whaapitoa mai le au peresteni mua a le awalofa te sa o le First Relief Society Presidency e una le message lea ua whaasala lau ma tu uina atu mo awalofa taitas na ia mawhai o na mata ina ia maha oa o mai ei fo inia awa o nga whaaleanganga e patino mo tina ia a ta ulo tina o lona winga e le ai se organisation po se whaala potonga i te le lalo langi nei i so o se nofoanga e le involve ai tina ia wa ia o le mea muni lava a le ai tina ua le ai se tama ia vai awa ko ke le fia mai o tu tama awa a ko fika iai ma fa loloto iai ona o tu fa pe ani lea e sa o lava sitina
E sa o le lea wha. Ia. O le mātou saunina lane nā sa whainga I whaafiafi. A mata I le 5, ia, ai tu ua mai nei ua ki ele valu. Ngō sa wālea, ia, mā fuka fo I mā karakala ngoa la ki mā ta māma, tala noa fo I e winga I le meeting, I le nei afiafi. Ia, whaapea, pe I umai, e tu ulua ta mai ai, e whai po le alanga ia, me o lo ufia whai o le afiafi. Ai o sa e whai a kuskako vido, manu le ai, e makua I hai ale spirit. Lo I te le lava le spirit o le nei sa pati. Ia ai le ngata le nā o fe au, o le nei aso sa pati a mata mai le tae au. Ia se ia o mai lava. I le nei taimi, ia o lo o ia I lava le anganga o le atua I le loto ma le mawhauwhau. E ui lava I nā ngalo I le tamau le inga le mā anniversary. I le aso tofi. Ia a le ala sefe umangi celebration. A wā le celebration mo le tausanga fōu. Wai wha se furu I ai tausanga. Talu, o le mafutanga le ni. Ia, o le mafutanga a kongu e kukusa umai ka ko. Ia pole ko akele fo yo la ko. Amu ia lava e whapeangi. O kele I asa I le vau a po le ngau sa. Lea e tala noa mai e lea wha. Ai, o le tōrus furu iwa o tausanga o le mafutanga I le nei tausanga. Ia, o se mafutanga I le I whai ngō fie. E asa. Sa o ile o sia utura. Ma kalakala ngoa ai ma makali e ai whai mai. O whai aku. Ia, kōrus furu iwa kausanga. O ka ni kausanga ngā asa mai ai le o mangkuelu ka ma. Ai, aka whai mai. Ai, ngā asa ai I le Rocky Roads, I le I solo malu le a wala, o le Wavy Sea, ia o Stormy Sea, ia mea umaanga, ia ele I whaingofi, ai whawhetai le atua, ia whawhetai le atua ilo nā lofa. Sa maua ai tali o ngei mau whaafika uli o ese a inga, o disagreement kele o le mau mia. Ia ai ui lea, ia o mai pia le ngei kaini o lea lava I mafuta ia lea farmers to ia ina. Fai fo ia kau breakdown fo I mafo o to ina ia. Ai whaafitai lo nā lofa, ia te au, ia whaatasi, whaasilisili lea lofa li tanga le lani. Ua mawhai ai o nā ulia nei tōrus furu iwa tausana. E ui lava la inga ngalo I le toe ina. O kei loa, ngō kalangoa I ai I le kai au leo sa. No, ngā o kalangoa I ai I le leo fo I le leo ke le I whapia ngā whaari I so le fia. Ai sa o whai ai. Whaai. Le wa kolos furu iwa kausanga. Nga e manga kua. Ai whai mai. Ia, o le mea ngā e wha mangako mai. Sa o le le. E wha mangako. Ai, oa. Wha mangako mai ai le kausanga mua. Se ia o mai I le kausanga. Kolos furu wal kausanga o wha mangako. O mai lo le kausanga ni o wha pia lo. Ia, ni ai, wala fo inga wha mangako. Wanga le mangakua. Ia, let it go. Move forward. O le mea sili ma le tāua, whaafitai, wau lia mai, le tōrus furu iwa tausanga ma le manuia, o lo o mafuta pea I la ua. Ai wa ai o koka ma, I le whaapea la wa avaku ia, sa wha makalanga fo I lea, pe ele o se problem ia te au. Pe ele o se mea fo I lea o a wha inga I lo uloko ma lo mawhauwhau. It doesn't mean
e ke kopi i le mea lea. Di ai. E ka kaunga celebrate every year you achieve, you reach another year, celebrate. It doesn't have to be expensive. It can be something simple. Pa aulo o whaeloa ai, ia te o lua uma. Le ka ua o le whaipoiponga nanga kua. Pa wale o le relationship. It belongs to you both. Pa lava lea o le mafutanga po le relationship. It belongs only for the two of you. E kakaula o nga celebrate. Ia ai wi lea. O lea ua umanga avela o whautuanga i tama. Ia e sa uni lele. O le fase furu tausanga i le tausanga fō. E atoa ia i le mafutanga. Ia e wha kupe umai e oi. Ia e maanga ia ngana. Ai le lope o kufo i kausanga fō. Ko i ngalo fō. Ia o kausanga fō. E mauki ngoa o lea o komo whai e whamangako. 4 months before, whamangako kwa ke ningi. Whamangako. Nanga i kakaunga kale. Le celebrating o le fast food. Fast food. Ia. Ai, o le mako activity langa whai i o le awalofa. Maanga, ia mako activity. Ia nga maloa o nga makamaka le message. My le first Relief Society presidency. Ia. Whai loa mea o activity. O le activity mua. Ia, sa whai le patatanoa fo i share ia sa experience. Any experience. I share la le experience fo i le e maua se message. Wha le anganga i tutono o le experience. Ai le o le share inga fua o mea fo i le aima se awa unga lele e maua i se kina. Ai share la experience about forgiveness. Ina ua mawhai ona e wha mangalo ina se si sa tu ia fo i le loko o nga. Someone who did something terrible. Ia ke oi. Po sa sisi wa sanga whaalaka. Ia mea fo i situations a ia kakinga. Ia repentance. Ia kai mea le whapea a whapea o kako ki ngā. Ia po o kako ngā kukua fo i le eitile ia ua oura. Ia po o whai fo i kako whanga. No whapea ai lea e sa o a kako whiliwhili ngai whai ka ni uma. Pe kau ke sa au fo i kako responsibility. E iai po le ai kako kama whai. E iai lava se kaini o le o langa whaatina. Ia whaatina whiololo pe whaatina matua. E whio ai. Ia o lea la e mawaina le awa onga. I se kaini nga e langunga ai wa e whaia se mea wa le kusa ai ma oe o se tina. Ia po se tamata e fo. Ia i le vāo oe ma si o to o rua. I le vāo oe ma si o whanau. Ma oe ma le tua. Ia o na o oi whai leo se anganga o e matua sala mō lava. Ia na o le vaenga la na repentance. Ia pe share sau experience i se isi sa manga o mia lava langa so se fo so ani mai ki oi. Ai sa e mawhai. O nga e wheso ani ai. Ia e pule ala o e pule a. O mea la whapia e kele ainga le mention ngai moa. A o le a. O se a oa onga. A wa e whaalungolongo ai seisi. Ia pe e langonga e fo ilonga loko a whai o se tina fo ilili. E le ngakele i maa wa se anganga e so ani se tina. Ia po o seisi so o seisi. Po o se anga. E avea la ia le share o ni experience. E la ke mawaile anganga ufa. E o ale anganga yo le ali. E le se masalo salo.
e mawhainga wha o aku experience ia e ulofia I anganga o e o mawhai o ngala ko mawainga lea vainga ia a ofo I lea whakaikai whapea o sawali ngā manga o mai siti nā leo mele a yokele I halu ai ia mea whapenga o lori vai aso lea lasa ko mawhai e whaiso kai nyoke alu ai o ke hasi aku I siti nā o mele ia pe e se mea o ngana o ai pe e fu se mea o le fia ai ia a whai o siti nā fu li le walieva ke lua le iko e whailo ai ke lua maasangi le lei sa maasangi ngā lua kalakala ngoa ma awa ke ia walieva ia aina tina nai e asi aku ia pe senda ku se message talo famele o amai oe wakamisia oe o tali kele va ia oe ia you never know e lo pe va ia lo e mele le mes fa pe po we kalo fale wa message mai ia o ngai mea la I ke ana e avea ma se fe au fo ile e fa kupu kele ngai se fia isis ia male kele lava o nisi mea ia ma ia sia mako maftanga I le afiafi ia una fai wai lea I le matou keke a wau sau a ngalo o ngapu e se aka o le keke se lau values furu fata sanga ia happy birthday Relief Society ia fa wau pea o ngā iuke ia mawala au ngā fa tina o lo wa o inai tātou tono le tala lelei ia ma ono sa ia tama a watu te fa ono ia tama o tama lava ia o tama a o tātou tina ia le a fo ile upu fo ile fa ia tātou o le auli tātou o le pai ka koe fa le leia mea uma pa ua tu ia le lei ma le leanga o totono le ai ma ua tātou le ono sae ia so anga fo I te talo le tae au ma le pō ta talo mona ia tātou taito o lua pe atu ua le fale pe angai mangali wenga ta talo mo whanau mai le kaukele o inga o lako lima au kako kakalo e aki o lato loto mawhauwha ia e ui lava e li ai lava se aina po ni whana wea totoa ai ole mea sili ma le tāua wha awawa le ngaluinga whatina ia te iloa ua ole a whaangatai ia sa whaasu ai e winga I le matopokalani ai langa I mea la I kifo ia ka ke fia whaapipi ia koa ia ai pi o le anganga ia o le asasa o ke fia kalango ai I le ola whaale anganga ia ele o au fo ia se whaiwhi au whaatulo watu I se sungai whaawhi angainga ma whale tua ele o ia te au se hata mai whaawhi au ai o le whaasua lava mo ngai whi au fo iwa maua mai I le neia fiafi I le fono whaatina sa whai o la ula tala noa e tala noa sa o lava o nai mawhauwhaunga fo I o lotina ia mō se tina o mai ngoa ma viu mai nei video ia o na whai ui nai lea I le puti uka ma ngai le puki o le afiafi ko I paua lea ia mo walu ise mai loa lea wa e aluaku ali ki ngā ia masianga light plate masianga light plate e share e share ia
sa fai la keke. O la keke, o la lava keke nga, o la recipe. Ia, o le keke, wa o fai ngoa nga, o le golden carrot cake. Ia wa ko kiki a afaka kele le kaluki. Ia, o la keke la nga ngo walu ma. Ko e fai ngō fie. O le keke lea. O lo o mawhainga wa mawhainga nisi ki ngā unga. Ai, ele o kūlanga i le kūlanga I kaunga iai. O ngā o le keke lea. E alanga ngā eselo ngā taste ma fia I ele ko akele o wa kofoai. O ngā o lo o whao ngā inga le ulo fo I lea le salad master. Ia, o le mafua anga le nā. Ai ngā o whai lava iai. E le mawhai o ngā kukusa le taste o lau keke, ma le keke a au. O ngā, o le ulo salad master. Ia ka wainga o whapenga aku. O kele o promotinga ia salad master. O ke waleva o kele ko ia I salad master. Ai o ngā o lo ke kalangua I le mafua anga. E ala inga ise le taste. O keke ia na whaiena isi tina ia. Ma le keke le. O isi kele pangi popo. Fa ausi. Mo wakaila wa usawali wali mai fafu o la usau le fale. O mai la la pangi popo. Ia. Ma le fasi keke o le keke ale awalu fale ai fa manga ko ele asfanga. O ke saula. O kausami ia se kasi o ele o se Samoa. Awa o le mako waluka o le waluka palangi. O le waluka palangi. Ai penga le fa ia palangi ai nga o Samoa. Ia ma si ki ngala le pe ia si Somalia. A o longa ko olua la o le Australia le. O ke akai la usau. Ai alai kausami la ngale sa. Ai la fai bai. O, maria ia. O kango asu mai le. O le fa au si la ki lo kwenye. O kango asu mai le me le a fa pea se meat. Le la e malanga le sa le fau la la. Ai wo kausami akusika mai. E le o fa akasi le fa au si ma le sa. O nga o la fa pea ia. O se meat le mea le wa. O le sosi le wa kavaile. La le fa pea o se meat. O fa oi. O le traditional food a mako, it's called fa ausi. Wa mai, oi, aya, o kango a mai le sa fa pea se meat. O fa e ala e nice fa mai. De ai le ma ye pea ai fa kasi ma le ala sa fa ia. Because o le mea ngai ai a fa pea nga o le e mawhainga whailo dessert. Ia anytime po o vai taina. Ia. Ai o le kala le ngai le fa si male ale sa asi pidis kua pa langi le. Ia. O mea la le ke fia kala ngua kua ia. O fia kala ngua mele o le welfare. Ia. Wa maasani le iai. Ia members fo ia le mato e kalesia. Ekalesia Yesu Keriso le apa ia waso ngatai. Wala o na o la o fia fa aso el vainga le. O nga o le au ke update o ke sawama mo o makamaka aku. I le alunga o le kaua le aluangi. Ia. O ke ilo po le 2 weeks ago. O last week. 2 weeks ago. Nga o whana monongo ai la o whapia mai le pileskengi o le Pileskingi o Amerika. E ngā keiloa ngā le whāwa yaso. Lea e wa whaakuranga I a alu ai le kaua lea. Ai o lea la o kai mi mau kikilo kwa lea o kikilo aku e uia wa whasi o kia le supreme leader le a Iran. O lea la o ke kilo aku le aggressive mai o le sawa a Iran. O le aloi koe whaanganga I langi le fia is. Ia. Ia. Whaanga pia la Iran. Ia. Wea. O fia le loto o ele ai. Le la alu pia la kako ia Iran. Ia. O ngā la. O wha pia ai lea.
A o vevesi fo i sa mua ia I le kako fo I polo kiki ma mea o lo o kukupu. O ke loa wa silafia uma e o tō. Vevesi mai le si ko o lalolani o ngā o kawa. Wai le kasi se kawa le alu kaimini. Ele kasi se kawa. O va, o le fo ke whapea, ua uma le kawa ai fo ia alu siyama mai Ukraine. Mai Ukraine, ai le ai. Ele I o le ai alu Pe ia ole vai aso le ngakia. Nga o maka ko ai le o fo ia Lucia ia mala ko fo I drones. Fa a fele le ia ko anga I o ia Ukraine. Ia o Ukraine. Ia nasalo Ukraine. Pe ia Ukraine. Ia a mela la ke ia la fo ia kali mai e Ukraine ia. Nga mawhai a Ukraine nga fa umakia ia drones. Le ngai se lau kolu sifuru fia ia. Nga mawhai nga fa umakia le kele o ngā drones e Ukraine. Ia, o mela fo ngale ko fa pia ai wo umale kawa. Ale ai kawa lea. Ale wa ai akule ai. O la fo ia malesi kawa fo ile ai afia ia. Iraq. Yeah, never mind. Yeah. O longa winga I la wa kilo mala fa longo aku. O le a fa si fa umi aku le kawa. Ma wa yai fo ia va aswa u. Ma ngai va o loa. Wa le mafai o nga u fa le ese mai ma Iran. O longa winga wa ka kilo I le alu I lumo le kawo le. O le swa u ia o le pingsing fo mea le mo ka avalen mo ko sa. Ia o longa winga. O le a kele lava ngisi whaafika le a ko la I mai ai. O le alanga mangkua fo le virus. Inga ua wala au mai le UNO. O le virus ua spread I le larolang. Ia vevesi lua mai larolang. Kele mea nga kukopu ai. Kapungia nga luenga, kapungia fale uloa. Wa le aingi wa uloa nga mawhainga ko malanga ise nga o nga wakapungia mea uma. Wa rane out le kele o mea. Ia epe. O se vaenga na nga ile whapia fu ile o usawe whaasoa aku. Ia le vaenga le wakasi le aporo kalami kele ale mako ekalesia le ale a Yesu ke viso le apa ia waso ngatai o le welfare o le ta pena masa nini mo waso o mai ai fa le komu ia o waso onge ia o mia fa pena o mia lu ka ko kilo ako ile nga ongi ile nga o waso onge manga ongi ai ka sa nini ke le mia sa nini me pio isi ka ele alu lan ai kupu kongo le akumu kupu ai kongo lo akumu ia pele alu le akumu ako ai kupu I kongo se vaenga o le akumu ia ele fa pia la ni ki o fa pia mai sis o so ke kama fai e kala ngua ku winga I le luku de ai o kele o fa asua o nga o le luku o lo ke fa asua I le mea o le ka penga ia wai mawhai anga warua o ka penga ai o le ase se mangaku ia ma se mawhauwhanga fo I le o mai ke a molo waina ia o la mele mawhai ngu whaasoa aku a kongo o mai mua mai ai fo I se I le o ia se mawhauwhanga I le ngā waina ia a kongo whaapiani I soli e sa awa soli sa o lele ia maka I fo inga ka penga ia au ile awale ka penga nga masangini mo ka mila ia pe o le mea le nga o ia ka ko ile kaimi o le corona kaimi o le virus le ai a fai ele o wafa inga I sesi o la vai o ke ia le se me ka penga I fua ia o lo I wai se fu I nga mawhau nga maunga langunga I ngā vai ia ile se mea o wafa inga ai o la whaasoa a whai e o aku maunga
i se ko akasi. Ia, o ngā ea o ngā, o ngā ea o ngā, a wā o le ko akasi le ngā, e au ngā ia, se tamā po se tina, ia, e fiso soani i lana whānau, ia, o na mātua, pe a whai o tausi i tina mata mā mātua, ia, o le a au ngā, ia ili ngi maka upu, ua o whaasoa kuai, ia, kako ka pinga pinga na sa ni uni, wa o longa winga, a whai e le koe mawhainga whiwa ingi wa o loa, o ngā o kaua ni e whi awea, a o mea kau maka ukia, e ungo a wha inga ingi wa o loa, longa winga e le koe mawhainga whiwa e mangi wa i lunga o ngā sa. Ia, o ngai mea lau ke o ke kilo a ia, a kongue iai fo ni me nisi a ke a. Ai e sila fia le a inga lava ia, ai me se a mātua. Ia mea e manga unia i kongolonga ia a inga, ia pēla o lo a inga i whai mawhaka inga. O mea a i lava ma mea ia so uma, e ka penga o ka ngā leisa, ka ngā whalau maka, ka ngā suka, ia o ngai whang māsima, whaka aki ai pei o le kāpuki piko se le you never know, le po o le a le arunga, ia o mea ai ku apa, apa supokeli, baked beans, ai paua o le mea e kaunga maka ia o expiry date, e iei si mea ai a wa ai, e whai mai best before, ia o mea le ngā e whai ai le, a whai ai ke mga awa ue ia fresh ai ka ni uma, ia expiry date la kaunga ngā wa ai ia. Ai a whai ele a whangi e ke ui, ia le best before, ia, e it's all up to you. Ia, mea ai apa, o supokeli, baked beans, o ngai apa e lengi le lei fo leo. A wai ele sko ngā apa e lengi fo le lei. E kasi le apa e lengi a koe ki kis furu o ngō fasi e koko. Ke le tuastinga ya ngā apa e lengi. Ai apa tuna, wa la umai le meo le tuna. E sais la iki ma sais feololo fo ia. Ia, o noodles, ia, o mea umai te silafia e o ili tina, po le tama, e wha o ngai mea ai. Ia, mea ngai manga unia i kokongo o lau kāpu. Ma ai se kāpu ki fo ili a wha pikoa i kokongo o lau whale, i kongo lau kitchen, ia, e wha o ngai nai. So, kani umala e kako o ele shop, e wha me kako grocery shopping. I grocery shop, shopping, ia, o waini ngai extra, ia, o extra ngā e mo lau storage, le ala stoa mea ai, mo in case, ke ia o kako o fo ili mea ngā o ia kako le varis, ia, ai kangalisa, o ke kamawhai a wangi i wha akau mai kanga ki kele fo ia, 2.5 kilo, ma ia le kanga fo ilea 5 kilo, 10 kilo. E manga ia ngai, e mawhainga kala ko, ia containers fo ia kako e ofi le ia, e stoa le ia, ia o isi e mawhainga e stoa inga i kongo se container, po inga e ka lungi fo ia, e au ngā mo storage ka lungi, ia, e a whapea la o le 25 kilo, e iei kālungi ngā kaula popo, e leo kālungi fo ia le ave kako mea i Samoa. Ia a whapea fo ia e whina ngalo e whao ngale ngā estua ai mi o kanga keke leenga. Ia e le a whaanga. Ai ke ua manga au kakala le kanga, le alau ke whaasua kuai, e iei ia kālungi, e size e fiti le le 25 kilo, ia e mawhailanga kakala ku i kongo kālongi, e si o le ia, ai wa ia o ke prefer inga le size la ki angi lalo, ia a waile so nga kakala ma umi inga, nga open the back, ia malekele lawa ngisi o mea e kaukei loa, e wha o ngā kele i kongo kako whale. Ia ma mea e fia anga i kako whaanga ue,
ia ai ia ai mese a fai ai ni tina matama matua o lo kausi ia e loa fu yo amia tab sami mia e mafainga stua ia ai pe ia o mia ngai kwa manga o mia ia ai fa popo aku ai ma le toilet paper okay okay manga kuanga lava le kaiminga bala au mai le UNO wa spread le virus o solo i lunga i le page le mako maluka ia sila i lo ma fa i lo ia o le virus wa salu ia o le wa spread i le lalunani va ai la welfare ia o malua o fai alu lo ala malanga i o ya Costco ia mantua foi la Costco e pengi o lo si ko foi le e la popo ale sai so mia ma pe si kuea la pe aka ya Costco e amai ia ele e mia o la observa li valiso lo a po sfulu lima mi ke lo sfulu ai o va ai alo nisi o ngali i fo mai i le mako waluka le ka koso solo ia kolo li la popo o aka le fa pe ia mako fefewa mako fe loa i loa ai kalie ai fa mai fa fika ia o ki kilo aku ia o kalangi ia ki kilo aku i la post ia mako mai loa waku ia le kele a waku lo le fa i loa ia fa o nga loa ma maka loa nga yo ye ka pinga ma sa nyuni a wai le loa lava ka ku me ku o le kaimilea o avea ia uma welfare specialist i totonu o si amato wa rota ia ele fa apia vo ile ngo walu se universike mama wa mai ia se poko ma se aka mai e fai ai la ko finga lea o le welfare specialist ai nga o lava ile kaiminga kofi ai ia we avea e avea kofi nga lea nga fai ai lau kala ele so mala mai ai fa apia mai le kai ba ka ko uma ele si walu se universike po walu se uma fo ile o ko finga ka ko umia ia o lo ka pinga masa miuni le ka yo le ka le sia ia kusi wa mai ka ko fa no ka ko finga ai o le faalango lava faalango le atua e au mai ele poko mane malama e faakingo ai ngaluenga ia ka ko mawale anganga o le fia ngalulue i fesoasoani ai i le kau ave ingo ki kongo le kalesia ia ai pule lava oi ia o ma okalia lava lea oka i le kaimilanga o awai e iai lava manuals e au mai ele lotu ele kalesia e muli ai ele fai ai soka poko po soka ka mai le iai e iai lava ia le kusi e fai kau ia ngalu loa lea ia au le ne ia members fo i winga fo i le po kalami ia o ingala lea sa miungi maka penga mo aso fainaka aso leanga aso wa manga umia e ka ko ina so ani le e ia ila le sivainga e ka kauna rotate like every 4 to 6 months ia e pulea a fai ke loa o misi products po misi mea ai apa po ala va mea fa ka mai e ke popole i ke wa expire ia fai amas yaki fa apiko mai luma mea ke loa wala kanga expire ai fa apiko i kua ia mea o la e fai si kua inga expire a fa pela ka ma fa nga mai ia fai lo malanga i supermarket ia ku ia inga i mea i replace ai ia mea i o fa nga ia o nga arua ia le fa penga e ia la ka me ave ia o paelo ma o pusa i Samoa ia o nga o saulo ali ia la welfare ia la wa ko ai lo ma ke le o isi mea e ave i Samoa
Ia e fisoasoani fo i ngai aiga ka galaisa o ka falaumaka ka suka ia o famu so famu la popo famu sosi to maru sos kele le mau me esi ia mai si pusa tuna me fa penga ia o ngaka koe ia ngalu fo ile sa mo ia ayo ka koe fo koe a maka fo fa kumu mali e mai ia ele fa kalia fo fa pe se io o mai me ia o ka wama o nga o lo le ai ka penga ka ni uma ia o le mea sa ia pesa ka penga fo ile ka ni o le unge e ia mai si ka ni wa fainga ka fa ki ia le kupe maua ia pe o ka ni al mela le wa ia wakele le mau me kupupu o virus ia ka ia le si o ka ko nga se ma ngako o le so o le lalo langi ko ai i le afianga o le virus i ngā luenga o whemalanga inga o le uru fale ko le si le fale o lisi ke le afianga ia ai o mea la ia ka pinga a wai ai ka ni ka ke whaalungo i se whamai mo ke ako le ai mangi suka mo ke ako le ai ma se Alexa ala e mafanga o e leanga ka pinga ia o le kaiminga e ke fisoasoani ia i lako leanga misi le ngaka ka pinga o lesi ia o nga lele ianga store as much as you can inga ia mafai o nga e hau pako i ele i mawale anga ngai ka pinga ia wai se uma ai o Samoa la Samoa o ai o mafai o nga viu mai la o video ai ele o tapinga o i mea i o whakoanga kalo whaile ma o manga ka amu mea manga ka koko koko kalo ka amu wofi koko wafuaka ulu ia whai o lawa kele ngia ulu ua ia ia le sise nia kele koe ka walu koe kokongi la ua kele ulu ia mai kasi le fuaka oka e fua mai ai le fia se fulu o ulu le ulu e kasi fa pe nga ulu se kuangani o nga fua oka ia o fua la au aina o ko fua la au aina a fo i fa moi i si fa pe vai fa fe pe ale se kupe e ke adu ai fa ka ai o si o wa kwa fa le ai mi se ai i mo i kwa kele ele fai o konga ni koko ko ai lalo ma koko ma o esi le se mea so ele se mea ka ke fia ai e pe ka ru sa mo ia fa ko anga fai ele ai sa papua fai ele o ia sa papovi ia ka mafai e fai se papovi ia fai se na pua su se pua fai ele se lingi fa ka we se pua mai o le ofisa fa ko anga o lo fa ka we povi ma pua mea uma fa pena ia vai se si fo le ke masani po se si o lo ai ke masani ai si ai me singa ka mai pua wale ma ia pe me singa o pua anga se i o fe ai kausanga fo ile o pipa ia ma ko o kongi a kule pe va kusinga se lengi e fa si kuwe ya fa ile upu fo ile ia ka ke si kuwe fo se kaini ia o tolo o kele puama kele povima ia alolo fange ye o lo ka mafai kolo aku se aisi aku se pua ia po se povi ia alofa iai vai kali komu mai e koe muli aku alu alofa le nga e fa akupu kele inga ma fa akupu kele inga ia mangu le nga fa ko anga pea e mawale loko alofa ai ngai se lava inga ina vai ia o le pa moa awa alua ngai ai le kono fa inga malanga mai va ulua ia le ava koi ko pusa moa sa moa ngai ko ke pisa oa fai le pa moa o ngai loa e makanga su e mingi moa ke loa ia nga lai ke le moa ia inga lo tele moa kolokolo aku si tina po si tama i singa moa e ka wa maka lang fa ko anga moa ia alolo fangi ia alolo fangi ia
I singa inga so ani yai se o kako o le alofa fai mo fia I mea uma o le alofa ma le nofo fe alofani fai mo fia I mea uma e kako ki kilo pe kasi pe lua I mea ke ave I se inga aku I o lima e fe soani ai I seisi o lo manga o miela o soani o ke fai yaku ya ke o ko e fa fiku se furu mafu o le afo ile upule ya e fa aluaina e fa afaina e fa se furu inga nisi mea ku aku lo lima pe a e tali tonu o le alofa o le mea sili lea fo ia ole fe kala inga le ali ia o le ale me sili o ngā mea uma o le alofa lea ku la fongo mua ma le lua it's all about loving God loving someone ia e alofa atu le ali lo atua I lo loto atoa lo wanganga atoa ma lo malo si atoa o lona winga a kako wale lo fai le atua e kau ke kausi ia nga poloa inga ia wa onga tu ina mai e Yesu Keriso kako ke muli ai e wha amangu ia inga ai kako ia ma wha kupu ke le inga o mea unga kako ke manganga awai kako ke le wha moe fu ilele e kau ke mau o ai pe mau ai le 4 miliona e kau ke mafau e kau ke mafau fo I wha amangu ianga o le poko o le malama o le wisdom o le kingo malolo inga kasi ngā wha amangu ianga e maua mai I lunga o le alofa e angua ma se mafau I se kawi ia e pe o ngai meanga o whaapia maa ngai angia sapaki ai kako kalakalangoa whaakele kako kalakalangoa I le iku whaaleanganga e o whaakasi maleanganga o ngi yaso o whaakasi malengi fo yaso o le aso sa e pe matano fia ai whaakele kako kalangoa I mea whaaleanganga e iei le pese ale awalofa it's one of my best one of my favorite e pese te tono tu si pese ele ingata le matu e kalesia ia tu si pese ale la mosa o kalofia fia so se pese o ke pese e uia e se la e kalesia ai o le kele fo yo sika ni o ke pese pela unko fa fofonga mai o le pese le anga nga maka ku ai le la o video ia o le pese ale e kalesia e fakasa ia kasi ngi o pese se lo fia kusa o le ke sprano I le mako pese le mako lo kule fia o le kinga la sprano ai ko I fo ila ko ki I ku wala la video le amakanga e fa mangu ye inga we le ali I mene o le leo I le pese o ke mafainga o tena o ke mafainga o malu e mafainga o loko o la o lo leo o ke fia o ke pese ai o le sprano ia fie o kala ia kungi ia o le kalini ia o ke langonga I le nga awa we ke le fu inisi wa mako mafuka mamako usu pese ia e fa so fo ile mako le o tina o le kuwa le leo ia mako mana o le kalini nga e mafainga sprano e mafainga malu e mafainga na o loko e mafainga ia pe wala no faya e ile si pese le ale awalofa la ele o speciale awalofa o pese kongo ku speciale e kale si a Yesu Keriso le apa ia waso ngata e se lo fia e usu le pese ia le la ko mafai e usu aku fai upu mua ele ia se mea wa fai ngai wa le aso sa pa ki le aso nginya ia usu aku le fai upu mua ia malikali ia afa pia ia o le si fai upu ai kele fai upu ia
I o whaakasi ma le anganga o la whaasua I le ngia sapa. Yeah. Ai o sai mai ko manga kua. E mawhainga o whaanga inga. Ia le musika. Have I done any good in the world today? Have I helped anyone in need? Have I cheered the sad and made someone feel glad? If not, I am free indeed. Has anyone's burden feel lighter today? Because I was here to share. I was even the weary, glad of their way. When I needed my help, was I there? Then wake up and do something more and dream of your mansion above. Doing good is a pleasure, a joy beyond measure. A blessing of duty and love. The chances for work all around us now. Opportunities right in our way. Do not let them pass by. Stay some time I try, but go and do something today. Tis noble of man to work and to give. Love's laborers merit alone. To yield us something, help others to live. To God each good work will be known. Then wake up and do something more than dream of your mansion above. Doing good is a pleasure, the joy beyond measure, a blessing of duty and love. Yeah, matango fie o uponi pisi. Fai mai, fai upu mua mua. Ole fai upu mua mua. Have I done any good in the world today? Have I helped anyone in need? Have I cheered up the sad and made someone feel glad? If not, I have failed indeed. Has anyone's burden feel lighter today? Because I was willing to share. Have the sick and the weary been helped on their way? When they needed my help, was I there? Then wake up and do something more than dream of your mansion above. Doing good is a pleasure, a joy beyond measure, a blessing of duty and love. So beautiful. That's why I love this hymn. O le pese lea, e ka use wai po uma, o ke koa lo le pese, o le makolo. Ia, o le pese a lea e ke lea inga o oso iai. Ai, o ke e imose no ai e ke a ufo. Ia, o le whaasoa ni nā. E winga nea sa pati, ia, ma le tapena ina o lau storage. A wā ia ka pinga mo aso whaingata. Ia, o ke loa ai fo ia, ua wha umai ia, la ka kovido, ua wha ia si umi o ka kovido. Ia ai whaingata langa, o le anganga ai o nea sa pati. Ia ua matua ia lua i lunga.
Ai o le atu nisi vaenga sa au fia tala noa fo i ai. Ia a maua se ava noa tae au. Tae au le aso mafua. Ia, o koe kalangoa ko fo ile e whai ako fo ile sae ma. Ia, ile o se sae. A whaapia yengi mea o ke kalangoa ai wale o whaakasi ma lea wha maanga misi te whaale anganga. O ke le ka ua o se sae. O ke ka ua o se firm but direct. A o uputonu a male wha mau. O ke manga au e avea ma whi au lele. Mō seisi. Ia. Ke iloa ngai mai kau lele mai ai lesi le wingongi wha makalanga. Ia. Ai avea ia le ni tu na whaapea atu ai. Ia. O stato video na. O le a fo se upu. Po se ngangana ua sala i lau whaafunga. Ia Samoa. Ia whaamanga mai le tina vai vai. Ia whaapea na fo i. O na momoli atu o walu whaanga whaapito alawa i nai tina ma nai tamama tutua o tina uma o lo o mawhai o na viu ma mai moa i na mai le nei video ai mai se ai fo i le nei vai aso o le whaamana tuina o le aso whanau o le awalofa i le lalolangi a toa se lau valu sifuru wha tau sanga talu ona whaawaina. Ia avea pia ia whi au tai tai. Ia avea ma whisoasoani mo i tātou. A o whianga i tātou ma tiu te tau awe i to tonu o tātou āringa. I to tonu o whaalapotpotonga o tātou au na mga lulue ai. Ai whaasili sili to tonu o e kalesia. Pia lava le kalesia o lo e mafuta iai ia tato ngā lulue ma le wha maoni ma le alofa ma wai tātou le loto maulalo a o whitaia iai fu i tātou mani whaafita uli mani mawhatianga i o mai ia wa o le nātu alava le o lalulangu po le a le tātou tau mawhai ina ia tātou ono sae ma wha pale pale ai ai la wale kaini e whio ai le tangata. Ia o se viro na mai a te au le wha ia ma le loto maulalo ma le wha alo alo tele. Tō wha sa i fua.